Di vlog gue lah. Udah kita pada istirahat. Siap. Langsung lah. Mang Mus tapi sudah ya. Mang Mus. Masuk TV Mang Mus. Ente ya mah YouTube langsung. Oke, alhamdulillah sudah pada datang. Tolong di share. Oke guys. Kita akan one. Jangan lupa subscribe guys. Acara diedit lah. Mana do? Yang penting video aku mau. Video kayak tadi itu isin kayak mantang bagi itu. Sedangkan kabel untuk itu. Oke, siap. Oke guys, ini mau jarah bersama. Tuh, ala manggu tuh. Mandok. Iya, Sampai Anggus. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh, ridho kamera. Para jamaah sadayana dulu-dulu sadayana sakacana orang ngawikan ziarah dari orang ke pelatihan sekaligus sekalian maksud nama sim abdi mewakili segenap keluarga besar pertama ngahaturkeun nuhun ka dulur-dulur sadayana para mungkin sadayana anu saantos tiasa ngabantos ka kami baik tenaga pikiran atau materi anu para disumbang ka kami sehingga acara ieu tiasa terlaksana sakumaha miskinna sakumaha nu dihadapkan kurang sadayana. Mudah-mudahan bantosan ti sadayana sing ditampi ku Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan sing dibales ku Allah kalayan balesan anu berlipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke nu salajengna urang ziarah wabil khusus ka Saiful Alam Mukarram Bapak Haji Anwar. Wabil sekaligus engke ka masing-masing keluarga orang tapi sebut masing-masing baiknya. Jadi itu memang akhirnya malam Jumat, kebenaran malam Jumat memang disebut di hadis bahwa memang sebenarnya keluarga orang anu geus maot lalu pun diberi izin ku Allah naongan ka di mana masing-masing gitu. Jadi ngarap-ngarap hartina dibakalan. Gitu doang anu urang nyabat gitu tah. Yang dibakalan doang gitu tah. Dia lamun urang teh dibakalan atau mewek untuk mewek mah jadi sedih kemudian tapi orang doakan mudah-mudahan guru orang oge ahli-ahli kubur orang sadayana sing dirahmat kita angkat di ala dunia yang bersama tentu sana mudah-mudahan sih dijadikan ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ngan salabih nama ya mah jadi dia saya kuncena bisa naik dari kuncen Hasim oh Mang Hasim Assalamualaikum ya antum lana sabiqun ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram bayyulillahi lahum al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi sadatina wa mawalina wa a'immatina khususan li sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala والشهداء والصالحين والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين لا يولي لهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين وإلى حضرة الأئمة الأربعة والمجتهدين والمقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية والمحققين خصوصا إلى حضرة القطب الرباني والهيكل النوراني بسلطان الأولياء سيد الشيخ محمد بن عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك Amadul Kamin bin Aidah wa ila ruhi
Ismail bin Adam wa ila Rumi Mehmet bin Asnan terus ada Bapak Hasan bin Masakir terus ada Ismail bin Adam wa ila Rumi Amsi wa ila Rumi Biramina binti Masalib Birobi'ah binti Amasalib Rohi Ma'asif binti Bapak Ahmad Sunaria bin Sudan. Sunaya bin Sudan Ramina bin Kamasalib. binti Amasalib Sayurilahilahum al-Fatihah والذين أنعمت عليهم وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ولمن له حق علينا وإلى أرواح أهل القبور منابرت yang kami sebutan masing-masing. Jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat al iman wal islam wal ihsan wa tauhid wal ma'rifati sayulillahi lahumul fatihah. Ya kana La ilaha illallah. Dan kuncen.
Sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa Mantap guys, cakep. Allahumma sholli salatan Allahumma sholli Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina
Amin. Allahumma ya Rabbi ya Amin ya Amin ya Amin ya Amin ya Wadud Allahumma ya Rabbi ya Amin ya Amin ya Amin ya Amin ya Wadud Allahumma ya Rabbi ya Amin ya Amin ya Amin ya Wadud Allahumma hidayatika wa waffiqna ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim waj'al akhira kalamina la ilaha illallah waj'al akhira kalamina la ilaha illallah waj'al akhira kalamina la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin istaghfir du'ana bihaqqi suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin Kabuli yo. Baso. Nyeh, cager nyeh. Dan hasimnya. Itu tadi yuk. Nggak usah teruskan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mana itu? Pan burung kudu udah kayak teh kolot lain ayo. Ido. Iya candi Pareman. Can Pareman, Pak.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Utlubul ilma minal mahdi ila lahdi." Amma ba'du, pertama-tama kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam pemujian dilimpah curahkeun lalam astana habibuna wa nabiyuna Muhammad wasallam, patut ke keluargina, ke sahabat tabiat khususnya umumnya pada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan menang syafaat jaga dia umil jaja, amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ngaturkeun nuhun kasadayana anu hadir di dieu khususna ka para alumni donatur anu telah berjibaku ngorbankeun hartana tanagana. Mudah-mudahan sehingga jadikeun amal ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Hatur nuhun ngaturkeun nuhun kasadayana alumni anu di mana bae ayana. Ngaturkeun nuhun, alhamdulillah terlaksana haul kolot urang guru urang sadaya sepuh urang. Alhamdulillah parantos beres dengan lancar. Mudah-mudahan untuk kedepannya saya berharap lebih ramai lagi dan lebih meriah lagi. Pokoknya sukses selalu buat kita semua, mudah-mudahan berkah barokah. Oke, segitu aja dari saya selaku perwakilan dari ketua penyelenggara haul. Sakitu anu kapiatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantapnya. Edit bae.